Moje ime je Ivana i danas ćemo govoriti o marketingu kao tržišnom pozicioniranju. Pozicioniranje je treći deo marketinške strategije i možda centralna ideja marketinga. Vrednosti za koje se vaša preduzetnička ideja zalaže, koje imaju za cilj da utiču na mišljenje mušterije i da ih pokrenu su vrednosti koje na tržištu pozicioniraju vas kao preduzetnika. Pozicioniranje će odrediti uspeh vašeg proizvoda. Pre nego što kažemo nešto o pozicioniranju, recimo nešto o strategiji čiji je pozicioniranje deo. Marketinška strategija se događa kroz 3 koraka. Kroz odvajanje mušterija u grupe, targetiranje i zatim pozicioniranje. Čini se da je dobra ideja obuhvatiti što veći broj mušterija, ali targetiranjem ćete pronaći mušterije kojima je vaš brend blizak i samim tim kroz targetiranje imate najviše šansi za uspeh. Gledamo dakle 2 stvari. Koja od grupa koje smo izdvojili je ujedno najveća, ali i najreceptivnija za naš proizvod. Prošli smo kroz odvajanje i targetiranje, pozabavimo se sada našom današnjom lekcijom, pozicioniranje. Pri pozicioniranju određujete kako želite da mušterije razmišljaju o vašem proizvodu u odnosu na konkurenciju. Naravno sa ciljem da se odluče za vaš proizvod. Zvuči pomalo apstraktno, ali pozicioniranje se događa u umu kupca. Dobra vest je da možete preusmeriti razmišljanja koje su oni već kreirali u pravcu u kome želite tako što ćete napraviti čvrsto utemeljenu tvrdnju. Utvrdite trenutno stanje razmišljanja kupca, zatim utvrdite kako vi želite da kupac razmišlja o vašem proizvodu u zavisnosti od grupacije u koju ste ga odvojili u prvom koraku. Na kraju, pokušajte da razmišljate o tome kojim argumentima možete da napravite most koji će mušterija preći na stranu vašeg brenda ili proizvoda kako biste došli do svog cilja.